4. odlomak. Pitanje. Iz čega se vidi da je Jehova bio strpljiv s Lotom? Iako je Lot sam odlučio da živi u Sodomu, Jehova se sažalio i poslao je anđele da izbave njega i njegovu porodicu. Međutim, umjesto da je odmah poslušao šta su mu anđeli rekli i da je otišao iz Sodoma, Lot je odugovlačio. Anđeli su morali da ga uzmu za ruku i da pomognu i njemu i njegovoj porodici da napuste grad. Zatim su mu rekli da beži u brda, ali umjesto da posluša Jehovu, Lot je tražio da pobegne u obližnji grad. Jehova ga je strpljivo saslušao i dozvolio mu da tako uradi. Lot se kasnije plašio da živi u tom gradu i nastanio se u brdima upravo tamo gde mu je Jehova prvo rekao da ide. Jehova je zaista bio vrlo strpljiv. Kako možemo biti poput njega?